¿Eso qué es? ¿Qué es? 동경 하늘에 뭐가 떨어지고 있어요. En el cielo de Tokio estaba bajando algo 그래서 넘겨나가는 그게 뭐냐? y cayó y eran volantes. 이제 미국에서 비행기를 그리고 나니 그 장면 사진 찍어가지고 Y del bombardero, de atrás, de la cola del bombardero, sacaron fotos de la bomba. 항공모함에서 인쇄를 Y ellos imprimieron en la base naval. 히로시마의 원폭을 Y nosotros hemos lanzado la bomba atómica en Hiroshima. 사진을 찍어가지고 Y sacaron la foto y empezaron a lanzar. 아까 동포가 출근하다가 저게 뭐야 근데 딱 잡아보니까 Las personas de Tokio se estaban yendo a trabajar, luego agarraron el volante que cayó. ¿Qué es esto? 히로시마의 그때 원폭이다 하면서 히로시마가 원폭 파세대 그거 Y ahí miraron la foto y decía la letra.